Nĩ mũtino ũratigire andũ erĩ makuĩte na ũmwe kũhonoka gĩkuũ CIARERA thutha wa ngathĩ marahũthagĩra kũhaka nyũmba ĩmwe rangi gũthũka na kũmagũithia tauni-inĩ ya MAKUTANO Meru. Kitu walikuwa wanakanyanga hapo, bila ilikuwa inafungwa mbaya, ndio watu hao walikufa. Ama kare kama mashini kalikuwa kanawekwa watu akakuwa kasuri sana. Arĩa meyoneire mũtino ũyũ ũkĩhanĩka maugĩte atatũ aya matirehumbĩte matonyo ma kwĩgitĩra marĩa mabataranagia mĩako-inĩ, rĩu makĩenda honge cia mĩako kũigĩrĩrĩka nĩguo kũgirĩrĩria mĩtino ta ĩno. Waulize ni kwa nini hao watu hawakuwa wamevaa helmet. The building specifications. Na wana kofia ile ya kufanya kazi na kamba, hakuna kamba ya kusifunga, kwa hivyo walikufa kiolela. Ahmed Awino augĩte atatũ aya makinyire kaunti-inĩ ya Meru mũthĩ wa Juma kũrĩa marahetwo wĩra wa kũhaka rangi nyũmba-inĩ ĩno ya ngoroba 5. Mafundi hata walikuwa hapo juu comfortable, walikuwa wameanza kazi. Kwa hold. Mashini ilifika huku Saturday, kalala. Tulikuwa tumeanza kashi leo. Hata ndoo ya moja ya Walmart haikuwa imeisha. Ilikatika na watu wawili wakaanguka chini, wakava hapo. Munene wa borithi mwena wa Imenti Ezekiel Chepkoin augĩte nĩ mambĩkĩte ũthuthuria wa ũrĩa mũtino ũyũ ũrahanĩkire. Doing construction to be very careful and take safety. Uchunguzi unaendelea na utakapoisha tutajua kama kulikuwa na makosa kwa upande wa wahusika ama hapana. Handũ-inĩ ha Kameme TV, rĩtwa rĩakwa nĩ Waithĩra wa Mwangi.